kancane sibese siyabuya kuyobuka imibhalo. Qela sithandaze. Nkosi vula emehlo ami, uvule inhliziyo yami, uvule Nkosi nenkondo yami, ngithe ukufa livi lakho, kuze kuthi uNkulunkulu othilo namandla onke liguqule impilo yami. Babe ngithandazela nemlaleli nemlandzeli kanye Nkosi Jesu nemhlanganyeli kulolu hlelo. Nkosi yenda njalo nakuye atokuva kumnanzi Nkosi belifi lakho ngaKristu Jesu Nkosi yethu, amen. Kweqala nje lengifuna ukuthi nguvete lapha abantwana bakaNkulunkulu ukuthi sesifundile izifundo eMahubo 63, 64 and 65. Sesifunda incwadi ya Exodus chapter 16 verse 10 kuya ku 21. Sasaqina nencwadi ya Mark chapter 3 verse 1 to 14. Kodwa na ke sitawubuka nayi incwadi ya Exodus lekhuluma ngathi ifaka phakathi inkazimulo yaNkulunkulu. Now ithi lapha, when Aaron gave out the instruction to the whole company of Israel, they turned to face the wilderness, and there it was, the glory of God visible in the cloud. The glory of the Lord appeared in the cloud. Yavela lenkazimulo yaNkulunkulu, yavela efini. uNkulunkulu noma simakathe wasokhuluma naMoses. Lesingakwadi ke lapha ukuthi nakakhuluma uNkulunkulu naMoses, ingabe bonke abantu beva yini ngesikhathi uNkulunkulu akhuluma naMoses, noma kweva Moses yedwa na? Kungumbuto nje loyo losala nawo. Kodwa na ke sisaqhubeka sibona la sibona ukuthi bantu noma beva noma bangazange beve, kodwa bephatha ukuthi makwehla lelifu lenkathimulo, uNkulunkulu usuke akhuluma nengcebo yakhe Moses. Ngilebe bakwadi lokho bebe kungakafihlakali kubo. Lesingakwadi kunye nje kuphela ukuthi ingabe bona beva yini ukuthi uNkulunkulu uthini noma abazange baze beve. Asikwadi lokho, kodwa bayati ukuthi uNkulunkulu bekakhuluma naMoses. Uyabona ke uma sifunda lapha siyathola ukuthi baka Israel bebanekhono nalabane lokune. And Moses ingathi le ku chapter 16 verse 4 na 5 bese kavele athi Moses lokuthi ekseni uNkulunkulu utabondla ngesinkwa sasezulwini, ntambama abondle ngenyama yetigwaqa. So ke lana uyatibuta athi selitiphindelani, ngabe ufuna ukugcizelela uNkulunkulu noma Moses bekathi khulumelena qale kwente kanti baba. Iyaphuma ke impendulo ukuthi uNkulunkulu bekafuna ukuthi akwente lokhu esidlangalaleni or publicly, so that bonke abantu batawuva kuphinde kubazuze ngathini, baphinde babenefite kuko na Moses abenefite kuko. uNkulunkulu nakakhuluma la bekafuna Israel abenefite ukuthi vele uNkulunkulu ukhulumile, na Moses abenefite ukuthi bantu sebatokwathi ukuthi akusiko kwakhe lokukhuluma kodwa kwaNkulunkulu. Sibona ke uNkulunkulu lapha ubapha inyama yetigwaqa labantu baka-Israel. Siyabona kwefika ntambama kuthiwa wafe wambonya lifu lendlela letinyoni letiabadi nengayo. Uyabona ke indlela lena lengasiyo letayelekile, it is a miraculous way, indlela lemangalisayo yemangaliso la khona uNkulunkulu
ondla abantu baka-Israyeli abondla ngenyama ehlane sive lesikhulu kangaka uNkulunkulu akuzayo kumshaya emkhuba ukuthi abondle ngoba uNkulunkulu unema resources bese ngishilo ukuthi lesingawadi uyasonda uNkulunkulu nala khona thina singabona ukuthi besingondleka kanjani sondliwe ngubani. Lokhu ke lokutshengisa umusa waNkulunkulu noma sawu saNkulunkulu ngalokho sebaleni kokuthi uNkulunkulu mase kaqonde ukuthi akwentele lutho akesweli uNkulunkulu ukuthi angakwenta kanjani futhi azisiba nengi ukuthi uNkulunkulu angathola tandla enhloko ukuthi ingabe labantu ngidabondla njani. Lokunye lesikufunda kusifunda ukuthi labantu baka-Israyeli laba bebakhonona ungabheka ukuthi uNkulunkulu utawuresponda ngejudgment noma ngediscipline ukuthi abashaye noma abavalele ejele kodwa cha uNkulunkulu uresponda ngekubapha inyama labayifisako esikhundleni sokuthi aresponde ngolaka. So ke lokhu sifundisako nathi ukuthi uma ngabe sithi sibantwana bakaNkulunkulu kufanele siresponde njani etimeni lesisuke sibhekene nato noma lethi suke time phambi kwethu. Lethi gwaqa lethi ke siyathola ukuthi tathi suka le eSouth Europe etiya eArabia tathi tawhamba cross iSinai bathi Sinai Peninsula so ngilabe tihamba khona lethi gwaqa lethi tathi tinyoni nje hayi lenkulu kakhulu tinyoni tona eletinhle elethi strong lethi ndizako but tindizela phansi atindizeli etulu tivama ke kulala phansi noma tilale kulokwethi ihlahlana nje lokufishane atiyi kuyolala etulu uma ngabe kuwalala tifuna nje kwehlahlana lokufishana noma tilale phansi loluhlobo lwaletinyoni leti and ke uma ngabe setikhathele letinyoni leti tiyehluleka ukuthi ti take off again like ukuthi tiphinde tiphakame. Lokho ukuthi nathi fika lapha kulamathende tithi yaze tide emandla uNkulunkulu ke wenda ukuthi lokubabethe kwade emandla bathi gole bahle. Kunento lengiyifunza kola ukuthi uNkulunkulu lesi isikhathi letinyoni tona tithi tiphelelwa ngemandla kanti uNkulunkulu uthi titawudliwa. Kukhona isikhathi la ukubone khona ingathi tinto tihamba njani kanti uNkulunkulu so ukhokhe live lelithide lo tinto tenteke ngendledlana lethide. So ke kufuna uqaphele ngoba uNkulunkulu uyakhuluma andike kuthiwa letinyoni dathi mnanzi bantu baseGibhithe bebathi thanda it was their favorite delicacy food or meal ebathi thanda letinyoni leti uNkulunkulu wabapha nje laba mahala. Lana siyabona ke nayimana lekusinkwa lesasivela ezulwini sasida nematolo noma sasida ekseni kubonakala ematolo nakathi ayahamuka ematolo kube sekusala lesinkwanyana lesike lesincane lokuthiwa kwakuyiround nyana kuliphepheleti nje kusale kona ke sekusele lapha phansi lokwakubita ukuthi bantu bahambe bawubutha kwakungesilula ke ukuthi kubutheke kwakubita ukuthi bakushanyele nabantu okubutha utongibutha ngendaba yehygiene indaba yokuhloba yokungahle into letiqolile ungibute kumbe ngendaba yetempilo hayi khululeka kukhona la sitawufika khona masinyana kwanyala siqhubeka lapha masifunda incwadi yaExodus chapter 16 verse 31 sithola ukuthi lokhu kwemana noma lesinkwa lesisasehle ezulwini sasigange ukuthi ihlafa lokuncane and uma ngabe sifunda futhi siyathola ukuthi kwakumnanzi Numeri naye uyafakaza chapter 11 verse 7 lokuthi kwakunembadlana wabo nje umbala lothideni and abesathi ke Exodus chapter 16 verse 23 lokhu bekubhaka kufakwe oven noma kwakubhoyilwa udliwe.
Uma ngabe sifunda incwadi yaNumeri chapter 11 verse 8 usitshela ukuthi kwakugaywa njenge nakuzani noma let me just read ngingabe soloko ngizama ukuchaza Numeri chapter 11 yes sitawuva ngoba lenzaba lena inzanyana ibekwa lapha nalapha chapter 11 verse 8 uthi ke bantu bebahamba bayewubutha bese bayakusila esigayweni setandla noma etsheni lekusila babekupheka ngeliphoto noma bente ngako emaqebelengwane kwakunambitheka njenge udla lokuphekelwe noma lokuphekwe ngemafutha emnqungu so uyayifakaza ke Numeri le ndaba ya Exodus 16 yena uyifakaza chapter 11 verse 8 now sibuyela ke emuva kukhona lokungakabhalwa embhalweni noma etincwadini lokukhulunywa ngema legends leti ngwefu leti lapha bomkhulu kwekuthi hey lesinkwa lesasivela ezulwini sasithesta kanjani bathi ke labantu abadzala lapha lesinkwa wawudla indishinye ufunelenye ngalendlela sasimnanzi ngayo nangalendlela sasidleka ngayo lokusho ukuthi kwakude ukuthi sengiyamane ngiyadla nje wawukudla kube khona ukuthi ingathi ngiyaphinda ngiyadla ingathi ngiyaphinda ngiyadla ingathi ngiyaphinda ngiyadla uyabona so injalo inzaba yakaNkulunkulu so lokhu sivuye ekseni sigijimisa yona imnanzi ngathi ngiyaphinda ngathi ngiyaphinda ngeshumayela ngathi ngiyaphinda ngivakashela loya ngathi ngiyaphinda ngitshela lona ngaJesu so lento into lengathi ungahlala njalo uphinda so ke lana ke siyeva futhi ukuthi athi lama legends labo mkhulu lapha le lobumnanzi noma le test yayehlukile kuma age group lahlukene kubantwana labancane like labasamunya libisi lwabonina labathanda libisi kwakutesta njengelibisi lemana nabayili kubese kuthi kwendlulele labasha lesebaqinile la kubo bekutesta njengesinkwa lesimnanzi ingathi bangabe selobahla nje kubese kuthi kulabo babe nabo make bomkhulu nabo gogo bona kuteste kubo njengeluchu uyayibona mosilendo le kube mnandi solo ngile mana yinye kodwa uma ngabe idliwa ngilo uyidla iteste kanje kubese kuthi kulabagulako yona leyo mana leyo yona bathi they test like a belly steeped in oil and honey yabona lesinkwa lesike sathi safaka laphana mafutheni nako oil bese uyasidla lokusho ukuthi kwakufanana nephilisi kwakufanana nemjovo kwakufanana nedrip kwakwelapha kulogulayo nanamuhla ngifuna kusho ukuthi livi la uNkulunkulu mangabe uyagula liyakwelapha livi la uNkulunkulu uma ngabe usesimeni somdzala lita njengeluju lwetinyosi livi la uNkulunkulu uma usesemusha usatshekula lifanana nesinkwa lekunika lawo mandla ekuqhubeka nekutshekula ebusheni bakho nsizwa noma ntombi kulabancane baka Sunday school siyabeva bangena kaVosi emalanga nemalanga basho amavesi abo basho lona lokho nakubo lubisi now mana ukuthi ke ikona into lengethusile kwekuthi athi lama legends kulaba labangakholwa laba betive le mana lapha kubo yayibaba yayitesta ibe bitter uyabona bantu labangakholwa ngisho namuhla
kulukhulu ukuthi bahlale balalele ilizwi laNkulunkulu. Baphume bathi baye emngcwabeni bayolidela, bahlale ngaphandle kunathe tshwala kwentiweni ngaphandle njani, abakholwa abaye ethendeni, abayi kuyohlanganyela abathuthude lapha ekhaya, babhizi la ngaphandle. Labanye bathi baye emngcwabeni batsho bayokweba tipuni titsha tindishi kudla yini. Uyabona ukuthi kumuntu longakholwa vele kubabhida kude la ngatsatsa kwelizwi laNkulunkulu. So ngiyawathanda ke lama legends ngalendlela labeka ngayo la. Andike ayaqhubeka lama legends. Ngithi sikhuluma ngehygiene ngekuhloba singadli etitsheni letinkolile, sigeze sitinake, sitobalekele emagciwane, sitobanga labaphilile healthy wise. Andike lapha bayabeka ke lapha ukuthi cha uNkulunkulu bengabaphakeli lapha phansi la kungcole khona. Kwakuthi intambama noma ngetikhathi letithithe uthi umoya usho ushayele konke lokho. Uthi ungashayela bese kubuya imvula iyana iyakhukhula lemhlabathi nalothuli, bese ke sekulala ematolo sekusala bona nabashanyela noba ukudla kude ukuthi kutabe kulumela, kutobe kunemagciwane, kutabe kunjani. Sikhonta uNkulunkulu lothi nakasendela tinto uNkulunkulu lokuthiwa lelithi ilizwi laNkulunkulu ugqeba litafula before me in the presence of my enemies. Noma bambi kwami ebukhoneni betithatama. So uNkulunkulu yonke into uyilungisa kahle. Andike kuyavela ukuthi uNkulunkulu bekabalungiselela bese uyayehlisa ke noma yasehlisa lesinkwa sehlele enzaweni le clean. Lokho ukuthi uNkulunkulu uconcern ngecleanliness. Asithi uhamba nje sidla noma ngikuphi sithi phatha sikanjani, asitilungiselele. Angifuni kwenza lapho. So ke lesinkwa lesi labanye basibita ngokuthi le kukhona ngakulamave oma-Arabic la khona kunetindzawo babita ukuthi imana kwakuhle kwehla lokhu bakubone njanjanyana. So ke bebakubita ngemana ukuthi lokhu kanje, and then kwakubese kuyashabalala ngekushisa kwelanga. Asengeke ngishiye lapho kancane. Uyabona ke lesinkwa lesasehla ezulwini lebabe basibita ngemana le eSinai Peninsula sithola ukuthi kwakukhona lokho, kodwa kwakungasiko lokhu lesingathi kwakufana ncamashi nalesi sinkwa lesasehla sivela ezulwini. Andike bebakubita ngoba kwakuvela nako bakubita ngemana, kodwa kwakungaveli ngaleli nani lokwakuvelela ema-Israel. Lokhu bekuvele nje kube kuncanyana, kodwa lokwaNkulunkulu kwakuvela kube kunengi ngendlela lemangalisayo. Futhi lokhu kwakungaveli umnyaka neminyaka, kwakuba sesikhashanyaneni nje bese kuyanyamalala, kodwa lokhu kwaNkulunkulu kwakuvela throughout the year. Kwaze kwafika isikhathi ukuthi sebangena eKhenani, sebaqala ukudla ilimo njanyana kwangathi nqamuka, kodwa lokhu kwalokhu kwalaba lebakushoko kwakuvela in a certain geographical area. Uyabona kunetinto bantu abazama kufananisa tinto taNkulunkulu netinto telive. KwaNkulunkulu nje kuyatehlukela lokhu kutshengise ukuthi akusiko kwemuntu kwaNkulunkulu. Andike lana siyathola ukuthi kwakufanana nethwathwasi nje lolwalibonakala edu kwemhlaba.
lana siyabona ukuthi i-concern noma indzaba yaNkulunkulu lengiyona yayihamba phambili yayingasiyo yokuthi ondle bantu ngesinkwa kumbe the material lokuphathekako lokuyawuhlala esiswini, kodwa uNkulunkulu bekukubafundisa sifundo labantu bakhe, kwakukubafundisa sifundo. Ngiyacela ukuthi ngikufunze lokule mushoko encwadini yaDeuteronomy chapter 8, utobona ukuthi uNkulunkulu bekabafundisa sifundo. Utokhumbula futhi ukuthi lamagama langa akhothwa nguJesu, naSathanatha kashintshe ematshe abe sinkwa. Jesu wakhotha nangeDeuteronomy chapter 8 verse 3. Uthi ke lo verse 3, wanithobisa wanenta nalamba wabese unondla ngemana lenani ngayati nekuyati nine nabo ihlobene, wentela kunifundisa ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa nangawo onke emavi laphuma emlonyeni wasimakazi. uNkulunkulu bekabafundisa ukuthi asiko nje kulima phela ukuthi umuntu utophila ngakho, umqoka kwekuthi ulalele onke emavi laphuma emlonyeni wasimakazi. Na umuntu ufanele utinike isikhathi sekulalela live laNkulunkulu, ngoba live laNkulunkulu likuphila. Uma ngabe ulilalela live laNkulunkulu liletha impilo kuwe wena lolilalelayo. Uyabona ke uNkulunkulu uma ngabe akubeka endzaweni yekweswela noma yesidingo, ube nesidingo nje lesithide, uNkulunkulu usuke angafuni nje uhlangabetana nesidingo sakho kuphela, kodwa usuke afuna ukufundisa sifundo lesithide semaphakade. Ungentaka ukuthi namhla uswele, kumbe uswele noma nje ukuthi umane wembathe noma wembathise abantwana noma ini, uNkulunkulu kunesifundo lafuna usifunze. Akusiwa ukuthi unetiswe bantu bakuphe lokho ujabule wena, kodwa uNkulunkulu ufuna ufunde sifundo noma ngabe bayakupha kulabo labaphako, kube khona sifundo lotophuma naso ukuthi uthini uNkulunkulu ngalesidingo sakho, ukufundise ini uNkulunkulu ngalokweswela kwakho. Labanye baswela baze baswele ngisho umuntu lo ngabaphekela ngoba bayagula, labanye baswela umuntu lo ngabageza ngoba bayagula, labanye baswela umuntu lo ngabamixa esibhedlela ngoba abanamali. So uNkulunkulu usuke afuna ukufundisa sifundo, kusuke kungasiwo nje ukugula noma kweswela, kodwa uNkulunkulu usuke afuna ukufundisa sifundo kwakho ukuthi Nkosi ngicela ungivule emehlo netindlebe ngitokona kufunza naku lo ngifundisa kona manje. Nyalo ke siyabona ukuthi nobaNkulunkulu abalethele sinkwa lesasivela ezulwini, kodwa kunesifundo lokufuna ukuthi sisifundela ukuthi uNkulunkulu always wants a cooperation, ufuna lubumbano noma kubanjiswane, kubanjiswane, tandla tibambane, kube khona uncedisana. Uyabona Israel bekangeke anise sinkwa sine ezulwini, uNkulunkulu bekangeke ayobabuthela tinkwa. Lokho ukuthi ngalamafishane bona naNkulunkulu mulona lo bekanenzima yakhe. Nanamuhla ntsambama ngifuna kusho ukuthi kunenzima lokufuna ukuthi idlalwe nguwe, kunenzima lefuna idlalwe uNkulunkulu empilweni yakho. Yathi ukuthi kukhona lokufuna ukwende naNkulunkulu, kukhona la kwentako. Ungabi nje ensinikamisa ngoba utaholela tinyoka emlonyeni, uholele tifish emlonyeni, uholele tituthwane emlonyeni, kodwa kufuna nawe kube khona lokwentako. Uyabona ke kunento lento abantu bafundisa tilwane,
tinkomo, timbuti, timbongolo noma yini. Akufundise ngekudla kwekuthi ekudla kwabo nemanti ako kutowathola lakhaya hayi emfuleni. Kangangoba lesilwane nasilahlekile usifune ube siyasiyekela ukuthi sitawulamba sitawukoma sitawubuyela. So ke nathi uNkulunkulu usifundisa lokho, in other words kwekuthi emanti nekudla kukuye. Uma ngabe sesifuna letinto ufuna siqale sifune uNkulunkulu kuqala, kufuna sathi ukuthi uNkulunkulu lophako tonke tipho letinhle. Sibona ke bantu lapha bakubita lesinkwa sasezulwini ukuthi imana. Leli gama lelithi mana livela lapha ya futhi ku chapter 16 verse 31. Kuvela kungumbuto okuphendula umbuto ukuthi yini lokho impendulo iseyivela ithi imana, abasho ukuthi sinkwa lesivela ezulwini. Endike lana kunento lebuhlungwana lokuthi labantu bebangadi ukuthi kuyini lokho, noma Mose kakhulumile kuthi lezi sinkwa lesivela ezulwini. Le uNkulunkulu anipha sona ngoba uNkulunkulu uyephanda bazalwane. Kodwa labantu laba abazange bakuqonda noma bakurecognize ukuthi uNkulunkulu ubapha sinkwa sasezulwini. Esikhathini lesinyenti uNkulunkulu uma ngabe asivelela atosipha tito noma atosiphilisa nangabe besigula noma asinika umsebenzi, sidumisa tihlobo tethu, sidumise bobani labasikhumbule etikundleni basipromota, sikhohlwe ukuthi kumahubo. Is it 76? Ngiyathanda iBhayibheli bazalwane ngoba libhekana lokucacile nje ukuthi uNkulunkulu wenda letinto lethu. Mahubo 75 verse 7 uthi, kodwa uNkulunkulu lowehlulelako wehlisa lomunye aphakamise lomunye. Nangiqala ku verse 6 uthi, ngobe kuphakama nekwehla kwemuntu akuvele empumalanga noma entshonalanga, akuvele ngisho nasehlane nasezinzabeni, kodwa uNkulunkulu lowehlulelako wehlisa lomunye aphakamise lomunye. Wena ke sohamba funa ngimuphi inkomo ungiphakamisile wangibeka esikhundleni, uNkulunkulu usebenzise yena. Yini ungaqali kuNkulunkulu uqala ubuye kutogcina kulomkani wakho, ngoba uNkulunkulu lo wenda letinto. So ke uNkulunkulu makenda tinto uyaye abhaqe ngemuntu, thina sigijime siyodumisa umuntu. Nkosi yami, ngabe ngidawudlani nje mina kuba kukobani, ingabe mina kunjani? Ukhohlwa ukuthi uNkulunkulu wenda letinto ubhaqe kumuntu. uNkulunkulu ke wahlangabezana netidingo taka-Israyeli. Kodwa na-ke noma kunjalo baka-Israyeli uNkulunkulu akahlangabezana netidingo tabo abazange baqonde ngoba wenda ngendlela lebebekade bangakayi-expect. Asengithi uNkulunkulu noma ngabe utengayiphi indlela utohlangabezana netidingo takho, mbonge uNkulunkulu, funza nje kubonga ukuthi konke Nkosi sikuphiwa nguwe. Kude lesinako lesiphiwa abantu basemhlabeni, nabo noma angathi uyangipha unginika kwaNkulunkulu, ulethe kimi lokhu kwaNkulunkulu. Lapha ke sibona ema-instructions ukuthi kufanele lesinkwa sibuthwe kanjani. Kuthiwa ke wonke umuntu kufuna ukuthi wonke umuntu nje hamba uthi kuthela lokungangaye kwangalokulo lusuku. Lesinkwa lesasivela ezulwini sasitela umuntu ngamunye. Nangabe nifamily niphume kanye nawo butha, kodwa utibuthela wena wedwa. Uyabona indzaba yekholwa yekuyezulwini asiyo yefamily ukuthi bakwambeka kholwa namakwambeka kholwa nami ke sengiyongena ezulwini ngabo. Cha,
akuyi nge-DNA lo yengadi, kuya nge-DNA yaJesu ukuthi are you in connection with Jesus? Uma ngabe ungasi connected with Jesus wente lokulakushoko uya esogweni straight away. So ke uNkulunkulu bengakabheki lokho ukuthi akwente kube like udala ukuthi akube nesive nesitawubutha sibutha sibese siya distribute sesinika njengalokho kwentiwa namuhla charity organizations babuthe tindvo babese bayamukelisa bogogo labaswele labanjani. Cha, uNkulunkulu uthi loyo naloyo akahambe ayotibuthela lokungange sisu sakhe, no distributors, no distribution center in this case. Lokusho ukuthi ke lona loyo taphuma shiya indlu yakhe ahamba otibuthela kude lo uthi lo njingile utothi wena sikhaba wena phuya hamba yongibuthela ezulwini awunokuthi wena ngoba unjingile uthumele abantu ukuthi abaye esontweni wena usale ekhaya utobuya bakutshela ukuthi esontweni bekwente kabi. Futhi akusho ukuthi ngoba wena unjingile unemali utothi ngoba ucabanga ukuthi isonto liphuyile uthi hayi nginikela ngana 1 million le 1 million wami senguye lo tongikhondela esontweni. Ufuneka wena kahle esontweni akufuneki imali yakho, kufuneka wena, kufuneka inhlitiyo yakho. Le nhlitiyo yakho letathi nasayifike lapha yana ibese iyeva kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ayente ini. Hayi lokho ama-charity lapha hamba uthi hawu bantu basesontweni ngathi abanamali ngiyabanika ngiyawenta njani. Cha, lesontweni awuyongena njengaleya ndoda mbani iTivas lesasiqebleza athe baba Abraham atshela nango Lazaro enye umuntu atongiphothisa la lumini ngoba ngiyasha wathi hayi bo la Lazaro uyathuthuthwa wena wemukela lokunjengaloku lokufanelekile ngoba na Lazaro emhlabeni uphile impilo lebuhlungu. So ke kude kwekuthuma ngokuthi wena ngoba unjingile unetindiza takho, wena unemabhizinisi akho, wena unemhlaba wakho, wena uyinkosi, wena usikhulu, wena archbishop, wena ungibanibani ubezothi cha mine ngitawuthuma bani. Uyabona nje thina kule live leMaswati siyajabula ukuthi inkosi iMswati isukuma yona iye enkonzweni ayithumele inkonzo yejuba umnyaka inkonzo yani iyathi isukumela iye iyolalela kushunyayelwe ihlale. Kuyasibusisa lo kumbona umuntu omdala ahleli umbona vuma ngenhloko umbona uyalandzela. Kuyasibusisa lokho ukuthi inkosi iphethele live leMaswati kodwa isukume itiyele yona enkonzweni ingathi batongiyela nababo ba. So ke lana ekuthiwa ke bekubuthwa eGalon labanye bathi emalithela amabili, but now ufunda kuthiwa kwakungange inkomishi nje ukuthi uyabutha yona wenele uhambe ekhaya uyokudla nemndeni wakho noma uyokudla wena ngoba nalo ubuthile nalo ubuthile nalo ubuthile. So ke ngilo nalo uyothi hlela nakufika ekhaya. Uyabona ke labanye abantu bafeyila lesivivinyo saNkulunkulu udawuva ukuthi bafeyila kanjani. Lo Moses akhulume nabo wekuthi akungalali lokudla hlanini kuphele kwelusuku nje akudliwe kuphele kusasa kufuneka lokunye. Ungabali ukuthi wena soyeka ngake esontweni enjanjanyana kudliwa kuyaphela kwalolo suku nakusasa you need a fresh bread, a fresh manna. Labantu laba bebamuve kahle uNkulunkulu ukuthi ubayale bathi wathi mayelana nale mana noma nalesikwa sasezulwini. Bebathi kahle umyalo kaNkulunkulu, bebamuve kahle bathi kahle lemiyalo yaNkulunkulu ukuthi uthithele. Kodwa ngetizathu tabo lengingatati bakhetha kwekuthi bangamlaleli uNkulunkulu. Andike ngekwenta njalo bathola a very harsh penalty for that. Well lokudla bebakubekile kwasasasa sekuteleta ibungu kuphethuka ibungu
angathi noma tati hamba bathi bona nathi ethi phethuka lapha endlini sekunuka bomunyu kunuka kabe endlini. Yini isizathu sekuthi ubuthe kwaba kunene? Asothi buta uthi wena lesingwa losithengako asiphethuki intibu, lokudla lokuphekile akuphethuki intibu, lempilo loyiphilayo ayiphethuki intibu. Shiye lapho. So ke lana siyathola ukuthi labazalwane ngenxa yekungalaleli kwabo bathola ipenalty, and bafunza kaMatima bafunda ngeexperience kweuthi nyalo zesitawubutha lokwanele siphinde sikudle kuphele ngoba sebabonile ukuthi kunjani. Uyabona uNkulunkulu akajiki la akakushita evini lakhe ukushita. Is not a respecter of men but of his word. uNkulunkulu uhlonipha lakhe livi, akahamba hlonipha bantu nje besigaba. Uyabona ke lana sitshela ukuthi lalithi naliphuma ilanga likushisa kubethe kuyancibilika. Lokusho ukuthi ngalamanye amagama lana uNkulunkulu bekabafundisa abantu bakhe noma lokhu kwakufanele ukuthi kwenteke lokya ekseni kude emavila kaNkulunkulu, kuvukwa lokya ekseni. Labanye abantu bayatitila, hayi mina ngishesha ngivuka mina kuthe kodwa bathi bakholiwe. kaNkulunkulu kuvukwa lokya ekseni. uNkulunkulu ngalamanye amagama he graciously somehow somewhere for some kind of work ethic where kusetshenzwa njani. uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi kusebenza yinto lofanele ukuthi sivukele kuyo ekseni. Uvuke ekseni wende umsebenzi. Sekuyeke lokulala umuntu alale aze akhohlwe konakala inqumbi yetinto ngoba alele. Namhlanje ekseni njalo ntambama ingathi ningabe ningifa kahle bazalwane. Ngilona lo ekseni athi ukuthi uvuka wenda something. Uvuka ekseni wenda something. uNkulunkulu akevani nabo malala bantu abatoli balakulala dinento into leti kweqhako. So ke lana kwapita kwekuthi bakuhloniphe lokho, bavuke ngesikhathi bente lokana lokho. uNkulunkulu uyahlonishwa, uNkulunkulu ubekwa phambili kuthi tonke into asithandayo. Babelona ngelese sibongile ngosi livi lakho liphilile lingemandla, sibusise ngalo ngosi, ubusise nebantwana bakho bonke babele balivako. Siyathandaza ngosi ukuthi libaqinise, liphinde futhi uNkulunkulu othi lona amandla onke libatshengise ukuthi lizulu lihle kangakanani. Sente ngosi singaliphiki lizulu lakho ngosi, sente babe sibambisane nawe kuze ukuthi sibe indlalifa tembuso wasemazulwini. Egameni lihle Nkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen and amen. Siyabonga bangcwele, sibonga kakhulu 70 wekuthi sihlanganyele sikanye kusibusiso lesimangalisayo. Ngiyacela ke bazalwane ukuthi we must share this on Facebook and YouTube. Bantu baNkulunkulu abahle siphinde sibabonge labo labahlanganyela kanye nathi kule nkonzo. Sibonge nalabo labalayikako kule nkonzo. Kuyasibusisa njenganamuhla nje ngeva ukuthi ngikhathele, kodwa na ngiye ngaqabanga ngathi hey kule bantu baNkulunkulu labamile balambile fanele ukuthi bahle. So ke bazalwane nami ngabona ukuthi angipheke ntophakela abantu baNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise manje nanini. Amen.